svoje carstvo, napadaše Bošnjane sa svih strana, tražiše da se promijeni njihova vjera. Kod moćnog Kulina Bana utočište pronađoše kod dobrog Kulina Bana. Mnogi vladari ostadoše vjerni toj vjeri, ali Kulin je bio živ da se raduje. Tuguje i veseli, nastaviše da progone Bošnjane zbog njihove vjere. Ostaše vjerni svojoj vjeri, časti i poštenju, a onda dođoše neki drugi ljudi, ne tražeći da prihvate